لحظه تفریح. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин. ӯ халос шуду, ту мондӣ. Саидалӣ Вализода бо раиси Миралӣ дӯсти наздик буд ва ҳар гоҳ эҳтиёҷе пеш меомадаш назди ӯ мерафт. лекин аз сахтӣ раис гоҳ-гоҳе менолид ва мегуфт худо кай моро аз муҳтоҷӣ раис халос мекарда бошад. ниҳоят аз дунё гузашт Вализода. Ашур Сафар раисро ин тавр ба ҷиноза хабар кард: раис бобо, Вализода аз муҳтоҷии ту халос шуд. Бай, афсӯс мехӯрад раиси Миралӣ. ӯ халос шуду, ту мондӣ. لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده. لحظه تفریح. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин. لحظه تفریح. در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت‌اللهیف، محرر لطفیه قربانова.